whakamatala. Hona ni whieloa mai whaingata. No noa tawa ke whai ana. Me tatalo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala. Hona ni whieloa mai whaingata. No noa tawa ke whai ana. Me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo. Amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto. Na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua. E tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupu-tupua. Utulai na o tumatanga. Matakau no weka whakautanga. Matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga. Utula aina o tumatanga. Matakau no weka whakautanga. Matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga. He wisai, wakapo. Amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto. Na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua. E topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu. Ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau. Lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu. Ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau. Lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo. Amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto. Na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua. E tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupu-tupua. Ko kori ke huwha mo i he talamalo i whanua, ka mai ngā hi talawhatapu ko tope, o ku whaafatapu atu pa mi he polokalama, ni ka ata mua whainga maari e toni, ke whahoko adai ha mo polokalama ko i a whatu whanua whao ki he weekend, malo mo e tau mao e aho whako ni pia malo e ngahi ngāwe ko tope, kulawa ke whahoko mai, pa mi apina, pa he whakateng mo tolu ko mo kau mai mo ki maua, i he kamata anga e polokalama ko ni wate tatai le rei ke teng mo tolu ko tope, o ku mo kau mai i he polokalama ko ia, i ahoni. Pea pe hefo ke teki moutolu, te moutou ki mamata mai he tau polokalama i hao whainga maari o ku o ate taitai le rei. Mo e taitai loto fia ke teki moutolu. Whatanga pe o ku le rei pe ngahi ngawe kotoa pe o ku whahoko pa mi apina, pea pe ke ngahi ngawe anga o ku mo ngawe ai. I he taim tatau ko fia ke taitai le rei ai whafofonga. Tawata fitu paola pi wen piukala. Mai heni ke whahoko ate ma polokalama, pa me i tonga ek, piweni malo tau mao e whiwhini pia malo e ngawe lahi me i tonga na kou ilo i pe ku o skamata ha mo ngawe ki whare area, pia ku lahi me ngahi whatongia ku hanga mai ka teki mauto, teo ko ia ke hufi ko e tau whare area, he mahinani, ku whewhe hake piweni, whewhe hake ngawe pia me i tonga na. Malo pisolo malo e mau whenga maari. Kore tai pe ke ufanga tai pe he whatapu. Ko ia, ko ngai wike kona toki mari watu na ui ngai whataha ngai komiti. Ngai komiti tu mau. E taha ngai mea nau kanga ko haki. Ki ngai makatunga ngai komiti.
E ko na tawanga ke ko foi anga maheni. Motu ai ni ai. O la ko old school settings mindset. E ko aho foko la sisi aputo pele le fare area. Lai ave o me ai tala no he komiti. Hilen ko komiti ko jana fainga ki au ko sio ke komiti ko oversight ai ka pa ya issue o mai fare area feka o ak mohala unga ki he kele i matatoa me le vai fare area ko no tuhi foka komiti ke na fai investigations oversight pe ka ya na maintain ka ya na budget ka ya fainga ka ke kaupe o me ko ya he ko ko ma o ko ko komiti bena ku involve la ya ai komiti lao mo komiti panga a ko ndu ko ye to ha fa komiti nga tai mention ke ono foto ka fe ya bita ya ne relevancy ke me ma ko me pe ke to ya va fare ale ba to ko haki he ku ai pe ka nga tama ke ka nga fare ale ambo no o e ki au o ka pa te tau sio ke ngai fare area la fonua mangi tau pe civilization o me ka to pe o ku tala noi pe fare area ngata i tonga ni ko me ko mit kakato o tau te se ke se fare area ko fish ta pe se fare area ta pe ko me ka to pe ta noi fare area ko ju pe mo Australia mo New Zealand mo America ai ko u me anga maheni na fa na fatu he taimi dai ke i pure tu re fonua anga maheni o anga me pe kwa me ha be foi ta no ta mai na ai fu moko na fa ele ke bulu kau ma o ma tu ka to ai pe ka ai ai fu to na ka a oi to ta wa ki la ki tu ka to ai fa nga me ko ke huinga le i kana hange na tari be accepted ko ia ko ko hanga na ke fuken ke fa hu mai pa che te a davalo o me kau fatonga ka to pe go ai go ngai hopo ko ni pai puri o to ta mai pe o me ko ni la he utai mensinia o go tui o ku ne hoko pe ke ko i tau to ke tau feinga he foi manga fago ni ke tau ngawe aki ai whakakau ko me o hinga lili ko kai tau te kape he ko tui o wai mama o me ko ni me fotu to o tua he kai fo ke tau la to fa liu o ai o nga o fa lelei ka pau ko ke tau mai no ko ha ko palu pare ma kai le ke tau tala no ia fa lelei ka pau ya ka ko tui hoko me ko ni ne hanga highlight mai ai palu pare ma ka ke taki mai pe solo Kaya kimu ke da hoko atu he da polokalama ki he ngai hopo ko ni ku mahino mai. Ke fatala no foki ngai komiti fare area ka ko mana tu iha ke foki piven. Oku ai foki ngai komiti anga maheni ai ko ku ke tala na komiti paanga oku mahino pe ke kakai fonua ko nga ko patchet ko tahaia o lao pe mo oku lahi apito i ta ko to ape pau ke fai tala no ki ai pe ku fa ave u me ko ia ke komiti ko ia ke ki fai be no vakai ka to ki hok ka to ki lere ko fai area mga me be ko ngai komiti ange ko komiti tau i fai hala oku fa ta be komiti ko ia oku te ai mo komiti pe he a motori fai area ka ko uhinga foki e taha oku loto ka kai to ko hau ko fonua ke ai ha fahenga sino pe he ke ulaki maloi e nau to ko hau me ki mo tolu ko kautaki ke kamata mea modolo tok aluhifo ai
ka te mo komit pe mo tol pakai ha me ai a gua fai hala ha me mi pa o e fare area u ki alu ke mo komit tau i fai hala ke nau to vai pe mo tole a mo CV mo me mo fra ko ai pa ka to ki ala do pe to ki ha mo tu ka ko winga ko o me ki fi ke ka kai ko ha me to ai nga hi komit pe he tau te fito ke ngai sino tau ataina pe he tau i fai hala ko ngai me pe he o to ton ke te ha mo komit pe he mo tol te ai mo komit tau i fai hala mo do i fai area pe to ton ke fa ki pe ai komsona tau i fai hala Iyo, ko whakatūtū whaka institution ia whi mau ki tauhanga strengthened. Ka koe mau hala whaki o ku ngau ea ki he whaianga maheni koe ni. Koe uhinga i whanki komiti a koe i whare area. Kene hanga o oversight ha issue whelave mo ha launga. Ki ha whai hala. Ka koe institution ia koe anti-corruption commissions. O whi mau ea ke nau, ke strengthen nau tol ke nau independent. Ka koe, mea nia nau whakatoanga e au ia he anga i whakarea, mo anga i whakatala noa koe me i wharea rea. Ka pahe ka te mou whai, ai mea koe mau whi mau, te mauhanga o puke ho mou patseti. That is a no-no. Kai ko ha mea e ke whai, me i wharea rea. Koe patseti koe, ai anti-corruption commissioner, koe institution koe ia. O kui kai ko ha mea ia ke toi subsect ki ha whaahinga conditions o toi o mai mea wheitu. Aia ki au o ku hala hono ngau e aki. Koe uhinga tānoa koe nihe koe whangi komiti koe ki ha mawhai ai koe nau roll back e oversight. Hange koe whatanoa koe ke issue nei o mai ki he spaiki koe ai uhila. Mea ia, me he whare area, ke nau tisaiti, pe aiha ko mitwhiri, pe aiha ko mitu mau ke nau look into, taken care for issue ko ia. O kui kai ko ha mea eke nau, ai ko uhinga eke nau whaiha ki whaka eke, ke whiti mai whakamatala to tonu, ke whai tutuna whare area. Ko kia ha mawhai ia, nau ki whanonga ke pēau ia he whakatala noa. Me he ko miti ko tau i. Ange nau hanga ai ke nau puke anti-corruption ni, ke nau whai mea ko e kai he te nau puke rewe nau tolo e. Ai nau patseti, teti sa no. Hala au pito ia he whaingatai mention koe. Ai aki au lahi pe mea ke he mga whaa koe ni ke whakatonu. Ko puta whaalawe whoko whaatanoa whoki he. Ki he flaws, he structure o e composition o whare area pe ko elections process. Ai koe ngahi mea ia o whe mau. Ke whai hono whakarerei kau ki lawe toi peke mea koe ni. Nga taha o wale pe ku ui mai wai team pe me he UNTP o ku nau hau o ahi mai whare area taha nau koe nau whie whakai ke viu poine kau me mi pa. Pe au eke ka nau dolpo ka hai hui nau i tonga ni. Tamai koe nau heni i he request ai electoral o commissions. Pau eke pe ko fair time na whae request ko ia, ko ha issue na makatunga request. He kono uhinga fok solo ko anga usio. Ai whe mau ko ke whengawe ake ngahi institutions o ku whelalawe i overrepi mo nau ngai functions. Koe nau tara mai koe whe mau electoral commissioners ke nau toi sio ki hano strengthens institutions ai office fai fili. Pe au hanga o whehuia nau tol ai to the extent nau investigation pe nau assessment ko ai nau tala no mai foke he administrative he kau akpa mo no educate kakai ko low ten out ko tau tanga ko ke tui ko me e to ton ke nau mai mo re han nau tai mi he fonuan
Koe au, o koe ai rea me engineer. Koe pesete valnoa oe solova anga e palparema. O ku no foia ho uraki mahino e palparema. Ko ho mahino e pe palparema ku o lava pesete valnoa oe solova anga. Sai, pena kuhanga oange ufeu koe ni. Koe tau liriu koe ni whakarerei whapolitikare ke whakatemo ka lati a wharearea. Koe ha e nau tari o kuai e special site hiwa kau no pere wai a special a independent constituency e tafitu e kau whawhanga kai. Koe ha e nau tari pe anga whewhere vai hano whiri ha pare mia. Ata ten horse trading. Pe te aha whonga onna poloangi. E nau whotu ke toko hiwa special site kau no pere toko tafitu mo vete independent me kakai. Koe ha whonga honorable, very noble, hono whiri ha pare mia mai whanua gongoto. Ata ten whatau hosi. E ko kuhinga ke ko whehui, ke nanga whatoka ngai, pe o sevi he foi structure, ai intention, ai intention koe, ke whiri ha pare mia, meheanga composition ko whare area, pe au whoki rewa, o pe atu. Koe haho mo u tari, ki he osiange koe ni, ai u hopo bribery ko ni, unseat. Ki he disruption o hoko ke ake whonga lolotonga. Ke ospe whiri lahi, within he foi aho taha wha, whiri pare e mia. Pea toki, o mai rewa foi mahina e taha ke o mai ai launga e kau candidate he bribery. Pea unseat nau tol within pe he 2-3 months, o e naunga oe. Koe ha, o mou pehe ko intention ia, I mean, ko wewe wanga aige now see to the core of the problem. O huloloto ia he mea ko na mai ke vari nge sinima mo lipsitiki tua. He aige kau e toko lahi ga e te nauti. Kau kai ke save he for system. I purpose peko intentions, O kai ke pau pea lewa. O mo whaka kau. Ko ha whaunga whiri lele yen ke tau bene tahanima. Ko tau os whiri pare mia to wale. Ko mo whakau ko pepesia. Pawanga o hake whakatata koe ki Singapore. Singapore nei me he nau liriu, me he nau independent he tahi wano ni ma. Nei taha be nau pare mia for the next 20-30 years. Tok resign be tama koe hoko pe pati ko ya. For stability koe nei provide he pati ko ya. Nau la vai o transform I third world country to first world country, Aia ko kuhanga o hakeke na o mai o talanoa mai he mea ko ia. Peko wheu e taha, koe foi Western Democracy, pe koe foi i system to tonu ia ki he ngai whanua e Pasifiki. Pe mea ni koe ke te hekai ke tau lava ke tau wako me Singapore, na e whiri pe he taki koe ni, ai ngahi concept, whelawe mo e good governance, anti-corrupt government, ke ne hanga o create for hybrid solutions ke match mo anga atakai context ko Singapore, Ai ko hanga o hake ke na o mai mo tough question ga o mai o eke pe fe mau ke ha mechanism ke disability ke na kau he volta fe training fangi mea administrative ka kuhinga pe fatala noa he hanga he u issue o ni tau fitau mo ya o ako i tau toro. He kona mo ni e solo nei kei ke whiu ia ai tau whonga da dol ki mua. Ki mua. Koe kanga koe kulau aku. Ki mua ke hu mai ki whare area. Lahe umena ke whiu ia pe kuhinga lelei. Ai o hake umea koe ni he ku osiange e solo koe. Whina e whatana mea. Ile osiange mea koe ni.
without realizing ko kau te tok tu hau yo ma o ku mau o tina e benefit me kau te tok tu hau he tau tau fetong tong ai pureanga ko feu I me ni te tau ai pe fo be foi hala te tau amanaki e toi ke ko wafe wa tahana na ansiti ai foi kau minister to tolu ko ne foi ansiti pe ko foi kau minister to tolu unstable leva government o rit apu pe ko no fitong ai ko hinga fuata no me ani ko intention ya ko ultimate purpose na tau fai ta foi fagalere fo aplicare ai ko ngai fihu ia ke na toton ke rak fai hano tala no e fare area pe mo electoral commissioners pe mo pure anga ki mo tau request comparative analysis me ngai fonua development partner mo ngai organization ko ke na mai o fai analyze mo foto ma na recommendations ke o mai ke discuss I fare area ke ko kuhinga fuata no ata fala I go ya o kui kai ke our issue is not simple or complicated but why ke fe ma it's a complex dimensions but fe ma ke loloto ang no fokau kau O ko tu mahino ai fatala no ko ni ku ke fai he ku e ku fai before ke u fe ia ko ia o alu ke la I he ne hoko ko e tawa o me ke ngai manga fa dai ni mi tu unga ku ia e ngai fili pare mia pe mo lele mo ngai fatau hose o pe he ni ko me pe ia ku fai he ngai fonua I mama ni fatau hose bia malanga ia tu me ngai prokalama ku ta fa hoko ko o kai ko fonga ni ko fonga ia alu ke fai hala mo ai fai hala me ha fu ngai me ko ia ka ko ni tu foko ia hange le vai tau lili o do na fai ko ni I he wa fi hongo fulu na tau feinga be ta tolia ke fai mo to o mai foi ma fai ko ia o mai ki fare area ke kakai ke Filipe ai kana kai ke fu hange ko wa matana na ke fu fai no analyze of galere pe ko me ko foi dai me ta happy ven o ku tau to ya pe to ka fai nga me na tau fa ka to ko fi me ga le more ba tau wa ko ki ai ta ko ku ki tatu si a halopeia o kai pe ko me ai ke fi ma o pe ke fai ai galere ki ai pe ven ni ko me fokia solo ko na fata no ke me ko mai lalo ko te amanaki pe ai ne ngau e kia he fola waka mai no sai waka kana ka ko fainga wisdom o to tangata ko ya na nau faka kau li be hamaya in case na hoko fata maki ka to hata ki tahi o wai be maya ke piki ai ko kuhinga ki mo ke folau ke o si mate ho folau ai ko fata no ko ni me ko ni ko taimi ko tau toki ho be fa ki holis pa tau toki ako ai ko kuanga ko ni teknologia mo information age o kuna o sa na tolo prototype me ka to ape o na ula na to simulate ko foto nga ho fare he o se kulanga sio te sila mo kita sio ke endpoint ko kuhinga e tala noa o kai fe mau ke tau hange tau mau ako fahe ka ke waka ka tau ako pe folau ala to ngoto to mai to ai foi ka o kai ke tui ko fainga inefficiency go ya o ke fe mau ke pusa ki o ta ko fare ke ko wa noen mama civilize a honi mama ako mo lotu o wigai to a ngai ke tau ke pe ke tau faka apepe ai pe ko me na ulava ka o si ai extended dia go stimania I ngahi I malai kaka o kai ke fe ma uia ke to ke hau pe ko faka ape hange ko si o ni hange ke kono o teu ke hosi ko si poti me ko ni na sto to nya no pala no ma tala no e no lao
O na tolu ia o piti o tali si poti te ke tala no I whare area te ke hano lao ke ne whakalau I aki. O ai ke ka kukuhinga pehe o se taimia whakana whala mo o taimia ni ke tau o si tokoni lahi teknolosia ia ke na hanga o mape folau pa te taula vai o pehe in a scenario I hafo I taimi e hoko e mea koe koe whunga I toton ke ne vete aki foi taimi hanga koe ni ko kio koe ni ki ke disruption koe no hoko he kabineti hono ansi te kau minista koe ku whakakau kau ka pau e waki whai hono whehu ia ai veliti ti mo I likalati pe koe loa fulu e nau hoko koe whakafofonga ki moa patok whiri pure anga hoko ke ngau e ki pehe fo I pawa mawhai o ke a teika he pure anga motua pe koe lolo tonga he taimi koe ia kai ua rewa ko osi a whangatuku ke hunga he kono moni o unfair ke he kau minista e anga iksio ke nau I he posisi ni kau lotonga ave nau toki whare hopo te nau pehe te uwhai foi tutun ko ni te utari are ke mai no hopo te uwhai tutun ko ni pa te iku pe bisi te pe costly ia ke he kau te tong tu whau e anga iksio ai pulahe u mea ko stokoni pe teknolosia ia ke ne hanga whakauto uta kai ke ne tataki ke ne mape mea te boi mai alala Beben ko dui mahalo ku o mahino ko ki afe mo ke he ola ko ni hopo ko ni honotolu o ani ko whahoko ko ni he bribery he a bribery ko ni nai whahoko ai aga ulo aki fo ke minista paanga ua rewa ai minista ko ni whafonga ko ia o tonga tapu hiva peka tolu eni ai minista moi pe mo takmamata whafofonga ko ia o tonga tapu misika ona po misika ai ana tuku mai hono ola I he hoa pongpong koe aho ni ai tutu ni whamau ke halaia ona po misika I hono whailo ko ia ki he bribery whewhe ho sio he dainimi ai toko ua he dainimi o toi foki ai o tuku mahino peke kakai o ku atarewa ke nau tangi ke whamau ngā tangi toi fo step e taha o ku malawa peke hao malawa peke kake te aha whela kaku toi step e taha kaku mahino ni he dainimi ku halaia pero tu mui mai he tutu uniko ni ai tutu uniko ia ke abe ke whare area ke to ohono sea pemenga hime apehe tu ke he kapa whastei kaku whewhe ho sio he dainimi ko e minister ni hono ua na e tolu foke pure anga ki mua ko e ua he dainimi ko halaia ki he la ko ni bribery I he whanong ko ki ai o ku whewhe ho wakai ki ai ko hai tū kunga I he hopona ke wakai ki ai ngari mata vai me he tawha aki ko ia minister na uhinga ai tūtu ni ko ni ai pramawanga Io, ke wila me tau ia ke hangi ko hopo ko ni ane tok talat ko ni mea kata tok whaki me tau ki he bribery pe mo tu ko e whima ko ai electoral act ko kuanga e ku sio honest observation pe nia aku ke case ko ni tonga tapua ko pehe ko whafonga tonga tapua he's an innocent victim o whaianga maheni. Pe koe au pehe pe kai ke pay attention ke processi. Pena o whaka tau pehe pe tau tōria hanga he institution ia koe ne komisoni whaifiri o whaka ata. Ka koe whehu I foki. Ka pai kai ke rea I he whae
ai ahono foa me he kai ha. Ko taingo ngā bōpulai ko hei tukuaki. He kono hinga he ne kai ke hoko yoka. Ko isi okan he ni ko hanko whatoa ngā i. Ko whaianga maheni fo ke nia anga oi whakahu oi form fitu. Pea ko nei te kai ke hanga he institution ia koe ni o whakahino e kau kantiteiti ki ha formeti ke nau comply ki ai. Sai. Tai koe kai ke na hanga whahino ha formeti ke nau comply ki ai. Hanga pe nau tolu o tari ha whainga formeti pe. Ne hongo pe mai he lao ai te mai ke complete. Ai te whakamore. Kai ke whuke hanga he komisoni ia o whakatontonu. Ke o se foi taha, pe ko foi ua, pe tal mai kau kantiteiti tau pe, nau hao whakamala mai rewa he whiri hoko. Ko ngahi fie maueni, ke mo o mai ai form fitu, ke ne hanga whakamo o ni o kai ke overhau mo whakamore he ua mano. Ngahi fie maueni. Ke nau hanga, koe mea o ko sio ki ai is an innocent victim. O kai ke tui koe ne intensini, na malicious ka ko mea pango pange pe ko la fa mau ko requirement ko la o yo ko ha mea pe o ku ke foaki pe o ku ke cost ke foaki indirectly within his 6 months o kai ke te fe ma o ya ke to fa madala i ho intentions o si la o ya la o is a campaign inducement bribery Ai ako pehe ke hopo ko ya innocent victims sai ko tau feu i rewa ko fatongia o hai a mene ka ke whakatontono ai he ko whiri ne nima na i kawa e whakafofonga mo e ne submiti pe ne formu he founga tatau aia ko ui ko kai ke hanga he tama ko e ai lekureita tau pe ai commission fili o whakatontonu o kunehanga rewa o assume ko ne mea o whahau ton io mea pango ko kai ke ko hanga ko whaalau o hoko o kai ke hoko noa e umea koe ni he kuai whoke ai lau maari e loloto ia ai koe tau tanoa ni seriousness uhinga whakangata ngata campaign ai aman koe ke campaign soko no seriousness e ne solo he ka pau he kai ke toka ngai e i tawhaki koe ia o ke ilo ai kakai e whakafonu i whare area koe kakai e kau pisnisi, kakai e kau tila trucks, koe kakai e kau siaina. Koe hano inga. He koe anga e tau whainga wahe i iki, o whaingo fua o pito e te whakatau e vouti. E te influence o ngau e aki ai spending. Ai ako no whakatu tā maki ia. Nea ngau kai koe intention ia, hake koe whamatara koe a misi. Pe ko awea pe ki ai ko fa alu ke he recital ko ai ka lunga ko na suriana o me ke tau ko do be ko te fa no ngai pe ko announce sai ko fare hopo o fa la fo ke me ko me e tala e moni o fi fa ton ni no fare ko fare hopo ko tana ki ai ko fare ia fa mo oni he kapau he kai te ke kakato pe te ke mao e whakamoni whiunga ki ati whakatago ni ke mea pe nau soifo no summarize ifo he kaungau e misi e tutuni te ke auti mai tutuni mahalo pe te utoki katok whainga maari te katok kui polokala mai mea pango hono whakarea i ko ia o whai he tau kotoa ne kai ke provide
he loia ya misi mo ne fai ha evidence ke whakamo'o ni i aki ai fo i narrative wa fo i aki menga ko ta ko to pe ko ai aki hau mata vai whaka loia ia he ko puhinga foki he puhinga foki ai pehe ko he bribery ha o hanga o foaki tonate ha mea lo tonga time fili ka pau ko foi o nganga fo hangi ko ni na kai ke misinare au ya he sia suai siliana ko tau fili misinare au ya ko foi donation ni kai ko hanga maheni ko ha pau re wan ave kita ko ngako te misinare tahamano ko o faia i he foi o no prove na te hanga donate ko e mea ia aku ke hanga o mai good considerations na fai pe he tau e hongo fulu on ki moa pe ko e receipt e pe ko document e ke ne prove o ai foi whakamoni ko ya mea pango o lau hi fo ai samari ko na o ngoi he whakamau ai kai ke ai ha whakamoni ka koe whatongi o hai ai ke au o lahi pe matawai vai koe lao fo ke solo koe bribery o ko whatonga kei mamaha pe hono mahi no i hono ai au sia ke foi lao koe foi lao ko pau ke prove ia he petitioner beyond reasonable doubt na ai paanga pe koe mea ofa kif na fuaki hanga tonu pe kos he whakafofonga indirectly o mau he taha vouta oi constituency ko ia ai au te hanga establish ai huu ai mea ofa moi paanga na whelave i mo kita moi whafofonga ko whailo pa te hanga rewa establish koe paanga ko ia na fuaki na mau he toko taha vouta ai koe issue ia ko issue ko ni ai koe he kupu ataha ia pe ka pau te ke mo ua o ilo he wha mau ku ke mo ua o stutundi be lao e ke ansiti koe koe hopo koe ni a whafonga tuan tapua na hopo he kupu a wha hopo ia he kupu o kune whaka o kune lau koe hia ka pau e overhau whakamore ka pau ova whakamore, ka pau kai ke comply ke he whemau e form fitu, pe ka pau o ku hala ho whakamatala o whahu e formu. E lau re vai ko hia. Ka kui kai ke tutunia he lau ke ansiti. O kuange rewa he lau ko te mo ua pe ai, o hange rewa he lau ia ai mawhai ki he whakamau. I hene discretions ke ne determine pe o ku siuria se keisi. Siuria se keisi ko ni ke amount ki hano ansite ai whafonga ka pau ko si whare are hai. Ai a koe kusoi fo koe foi tokoni, ai koe foi tokoni donations. Ai 5-star ki kurup taulunga koe ni. O kulau ia hei whakamau. Koe uhi ne kai ke dispute effects. Eo nei ave sili ni, eo nei wisi nei kai ke whakafonu he form fitu. Ke kau koe campaign spending ia. O hinga pehere wa over. Ai o te eke o mai tu ni ka koe implication koe pehe whamau ne tari eia koe tahamano koe campaign
donations ia. Ai koe whakamore campaign ia. Ka whare koe whakamore campaign. Tari e koe whakamore campaign. Koe uhi koe ne tari koe whakamore campaign ni. Kai ke submit i form fitu. Oku toi amau nia ke ke non-compliance ke form fitu. Koe whimau ia lao. Koe uhi koe ke ne whahu koe ai. Toi amau nia ke false statement. So tala noa mai le waia he seriousness. Ka koe au ia mo iksio o seriousness he whakinga whakaukau ko intention whake lao. Hai hunga tau whakanga tai, ka ke tuanga i bo openi. O no hinga ke o wai lere lori la lahi pea a halapureanga. Ko hinga whake na tatano whake lao ko halapureanga. Lao ko halapureanga. Ke ne hanga, ko uhi ko ke comply ke lao ko halapureanga. E lava peo lere paiki, paskala, minimoki, mo ngai fu lori container, mo ngai fu lota, mo katapila. In harmony he halapureanga. Uhinga e lao. Ai ko uhinga lewa lao ko i reto eti. Ke lava pe tu umari e. Lava pe mo masiva. Lava pe mo taukei, lava mo ako lerei. Lava mo ngai tai mention ko toa koe ni. O lere ki whare area without conflicting. Ai ko uhinga e lao. He kapau he kai ke ai halao ke ne toka nga e hala. E lere whakawao pe ngai fu lori mamawhai. E kai ke ki ue ia ka haki minimoki. Ko ngai aia o pehe anga koe whakaukau koe lao siri. Ke ua na lea te tupo nima. Taha ne mea o sa ia he foi reform koe ni. Ke iai hataha from any humble beginning. Mea whahinga tupu anga. O i gai koe ke nofo pe a whare area nai whanau i mai koe laine no pere. E whanau i mai koe he laine kau business. O uhinga pe, nai uhinga pe. Aia koe kisio koe ke hopo. Mea pango ia. Ka ku hoko. Hange ia hafoi test case. Oi tawanga koni. He kona mo ni. Kai ke whe ma uia miske ne whai umea koe ni. Ke makatunga ha ne whiri. Ka koe hui whoko e anga maheni. Moi tau to'o maa pe. E kai ke tau pay attention ske. Nā kulau e au ai tutuni koe hopo koe minister paanga. Nei me e nai maari ai he analaiso koe. Ai koe tamata tau ben kāliki. Tamata tau ben e wha mau koe ni. Ko kisio koe ke anga ni whai tutuni very precise and very clear. E koe ke pege ke osi ene whakotu whakamakatuunga. Pa te toi whehui pe ko ata mai rei koa. E alu koe ne analaiso koe hopo koe ia. Koe men koe nai hoko. Ke mahino e mea. I September nai alue ai fine motua tau pehepe ko alu fine motua ko ei. O tufa ai ngahi slices of fish. E mahalo ko haika nai mau ai. E whakatere ai waka o somehow. Ki he kau niwa taha fitu. Na unofo I mau whanga. Ia koe whakarea ingo koe he kulau hifo tutuni hau pona whakarea pehe. Nai whakahoko mai he hoa. He hoa e whakafofonga. Ke mō manatu I hono hoa. He oku quantitative whiri. Ia koe whakarea ai. E mantu I hoko te ngeke whakapipike whakafofonga ia. Pa ku kai ke kau o neongo koe whakarea ko hono. Kau kai ke automatic e hoko e hoa ia whakafofonga. Ko ha agency, ko ha approve agency ke speak on behalf he whafofonga ko ha agent ia gene campaign. Ka koe whe koe
ai alu koe u kau whamoni. Na e toi, ai ko September na e tuwha e mataika. Aho taha ko November, toi fōwatu ai whewhine te tau pea ei. Pea moe whakafofonga, ki he kau api ta tau pe, o whakamanatu e nau whiri. So kon tok lava e whakamau, o link koe whewhine, koe ei senia, ai whakafofonga. Indirectly, ko ia e na ne whai e tuwha. So ke maari e ke isi ko ia. Ai o ko si lava identify io na ia e ika, na e kis o offer, on behalf he whakafofonga, pea receive he electa. Ai ko were me ni tia. E ne behere wana ne ansiti. Nai kai te tokoni ai whinga holo ai Jenny, tau pea ei kene loya ki e whamao, kene vitai ve te holo. Na koe ne Albanese e te ia pe without ai approval ai whawhawhanga. Nai kai te tokoni ene inconsistent ko ia. Ai ne hanga rewa he whamao ia notify ke whakailo whamoni loi. Ai koe ngai whatu tāmaki he mea koe. Ka koe whehui whoku tau whawhehui. Ha mea ki he toi loi ai ka pau ke innocent. Ha mea koe ke whamatalai pe mea moni wai. Ai ke. Koe hopo ia koe. Koe hopo ia koe. Ai koe kehe ai hopo ia koe minister koe ni. Tahana e whailo he bribery. Tahana e whailo he overspending. O whakanatula beke tangi ai hopo. Ai onga hopo. Hange koe hopo koe a misi. Ka na kai ke tokoni ai wheriri wa ke tari a misi. Moene toi na ai whoke konga nai pehe nai. Nai alubea e whiawhi pa pupua ki puke mai. Toi whinga wha mau ke toke tā. Pei toi hoko pe hopo o AVL. Ai ako ngai mea pehe. Mahu inga au pito kai ke. Koe sia koe ke he. Ki he ne tū koe ki he appeal. Koe hopo, koe ansiti koe minister whanga, koe tutuni he lao. Ansiti koe ai minister takmamanta, koe tutuni he whamawanga. Ai koe discretion pe he whamau. Ka pau ne pe he serious ai case koe ni. Ai o ko wa ke au ni ne ti saite ia o serious. Ka mari e pe solo si o ke me ko ni hange ko fata no ke minister panga tama pe ne spill pe ne profile na tu ia pe campaign pe ka campaign e ke lava pe tau pe mo fa fonga tanga pua. Unfortunately, hoko umea ko ni ke tau au sia. O tui peo na wai bahano. A greater purpose ke tau wako atu ke tau whinga. Ke tau te re-engineer e tau whaunga mo e whaunga. Ke ne hanga eliminate umea ko ni tupunga e disruption mo e instability he pure hanga. He koe mea ko ongo i taha e au. O whaofa taha ke eksio. Ai hipi repe kakai e ta whaki. Ka kena tō ilo ko nau tōru nau fuha ka noa tā maki. Kane tō koe ni i he serious koe o case koe ni o hopo koe ni ona po misika. Ko o si tuku mai whakamau ha tuuni ke hala ia pe tuuni ke tō hono sea pe o ku tigai ke omi ka kata tuuni koe ia. Io, koe tuuni koe nei tala ni hu ne whao koe whalaia. Pe au amaunia ke ansiti, ne ansiti de vai ai. Ai koe me koe ai tok fai tohi ki whale area. Ka koe ne tuuni written judgment ni e toki available he later this week. Nei hange pe ni hani ki summary pe ne finding ana ia he umea ko iai. He o se hopo.
Ko tu ngai ko au foki ai ka ulewa I hene tu ko ia I fra matala ko ke fra hoko ai ko over and spending ko ngape ko ne ngawe aki anga maheni pehepe ko anga maheni ia oku ne whawhai pehepe ko mea bea to tonu ke fra hoko ka ke po o mai fuke tu ni ke ansit pe to hono ke to hono sea pe halaia ai ko to lewa ngai hopo ko ni tau hanga tu ki ai piven maha to ha hopo ua pe tolu pe fa I he whakato ko ngai hopo o tau ke tatari kai mahal ko te os mo hopo ko ia I he waha ko ia o tua te lavu pe mo tokoni paremia to ke tā pe mo skela tu ko tari pe ke whakahoko hono talahan tutuni to pe mo hopo ko ia I he waha ko ia o minister Savea mo ona portania la fusmalo ke whakahoko hopo ko ia pe mo mahal ko tu wai pe mo u hopo ia ki he whafafonga me hapai ka kwange ka teo ko hopo ko ia ku ave ia I he hopo lao hia ia hopo ia ko ia ko ia na u whanonga hopo I beau ia ni nai he hopo ko na wa tata tui oku na tula te tau whake ai hopo ko ni pa mo waf o tanuhara hopo ko a pohi wa ka na hanga whake whamautangi au whakata o kai ke o ongo o fuia substance hopo ko ia o hopo pe ho toko wa ko ni o ngo toko wa ko ni me le matua aku kai ke tau te fu whanonga whake ono whamatarai mai ka nei pe he nei au o whanonga mai ko me Amerika wa toko tolungi au ka whamoni e taha kua ai hopo aku kwange ko kulau solo ko mali e hopo primary pe ko keisi tolungi au ke hanga tuka ki ai ko foi taha pe fe mau ke tau ko foi taha pe ko ne au tia ko na ku o lau I whai au ia tu ni ko hopo ko tonga tapu hiwa ai nau pe matawai vai pe ono piu te keisi ke kono establish element ko whata no atu pau ia ne proof ko whaki anga ton pe ko indirectly on behalf ko taha ko na ne whai na approve whakangofua ko taha ko na ne receive na ko tama vota identify pau ke nau heku na o si I whai tutune whamautangia ke limitation ki lau bribery ko pau ke ia identifiable elector pe voters na ane receive he koe me koe nei hao ai wafue ne ya hataha ia ha particular na ne receive ko fu infrastructure ia ke general public vota mo tai vota kau eua kau hapai kau afa kau tonga tapongo fulu kau tonga tapu pe ko ke tonga tapongo fulu na ngau ia ke mea ko ia na ke receive ia ta so fail pe ia foi elementi te lao te ke ui ha kau whakamo ia pe ko ai ui mea pe ai ko anga ko whafofua mahalo ko ni ko Oceania NCT ko hopo pe fokia ko ha pai ta tolu na tula ke he ko alia fraud but more corruptions ono transfer ko isiu ko ya solo na tula ya me ko na hanga fa ya ko o kore ngofua ki to sa pate mai wakapuna na grava sio wa network is a network of corrupt officials hanga ko to ko container to ki I mau mai ki e wa
koe network ai, o koe ko ha mistake, koe ko ha kato toko naki ga tato. So, ai ko kuhinga he kai ke malawa o whakahoko e he whakafofonga toko tahape. Hano transfer ha kauwouta me ha constituency ki he ne constituency. O hi kai ke lava o ai me bena whawhata noi ko koe hange koe. Ono whai loko lavu ko koe he panga grant ko koe e ako, e kai ke lava alu pea tohi atu ene risi ba ato tohi mai ne sieke. Ka ko pau ke ai foi ka official o loto. Na nau corrupt. Pe ko kosi lava ke nau corrupt pe nau tol. Ai winga e nau whakamoni verify accepted pe tohi hono sieke. Fo ia he fu ministry ko potungawe ako oska pa hiki he potungawe paanga. O alu saini mai o sieke alu I panke o to. Kai ke lava ia e hatoko taha whai pe foi mea goia. But a network of criminals. Ai ku pehende ku mea goia ni. Koe ne tu koe ia e piveni ke whaose ke hopo, koe ia kata toki hoko atu ki me kawenga whaosi. Koe o totonu ke kamata hoha ai kakai o kuhange unstable e pureanga. Koe ni, koe lakanga fo ke ua na I he minister. Koe nengu te ke whakawhisi ka kou whakaukau atu pia ia koe halanga ia e fōua I e kau minister e hala ia e kunga ko os whakahoko e tutu unipehe. Ka kapau koe minister ia ua koe moi pia moe takmamata. Koe minister paanga e fu alu ke no wange ai kau minister ke whakahoko ai whatongia o ku osotonu ke kamata kakai ke nau alam ai whainga mea ke hange unstable pureanga pe ke tuulelei pe ki he paremia ke ne whahe tutu uni o kapau e whakawhisi mo misika. Ko ia. E whakato ape mea koe ni ke negotiation skill ai paremia. E ku kai ke one dimension pe mea ke ni hanga sort out is two dimensions. O kai ai issue ki he wā koe ni moe ne afio whekau aki pe moe building koe ne mei te ki I matatoa. Kau hanga whoka hange ia ha matai lawe au ne hanga o toi o hake ai ngahi lawe ke me tu e pule anko ia. Ko e whitai mention koe ko pau. Ka pai ka ke lawa e pare mea o kou tui toton ke whai he whare area ha ngā ue ke mea. O kai ke tui toton ke na hanga tuku noa I. Ke tuku noa I whitai mention koe ia. E ka pau he kai ke nau pay attention ke ai. Koe nau o ku meaningless level ai existence ai tau hau e whanua. Ka pau ke pe atu he whare area pe koe kabineti koe issue e mea hoha ki ai koe taha ia, koe ua rewa, hange ka mea gani lau ke hanga o mai. In the confinement of the constitutions ke ne whiri me he kau whawhawhonga I whare area. Aia show hanga he mea koe ne o hake. Ai ngai fui whehui koe ni ke tau structure. Nai uhinga nai hono whatu e tau whare area ke unicameral, ke whare pe taha. Ke to iai e whainga whakaukau, whakawe site koe ni ke separation of power pa moe opposition. Pena e uhinga ke more consultations. Kai kiting principle a ke kutu governance. Aia ko anga ko e whatano asolo he ko whawha I au he kio ko he tai miring mahino e ka. Ai mea ko loloto I he kau whafofonga. Ko e o pe ke o ke mawhai. Nei kai ke pehe kulau maari he kufu.
Kana ku o longoa awia I whare area ki he ai noa ia I tuku hau. Na e kai ki toka ngau ke mawhai. Hange ko lau koe whahu koe vote of no confidence. Umea koe na whawharala pehe kau toke tāna nau. Ka koe mea nau toka ngau ki ai, I spend pe tuku hau o kai ke o mai ki whare area. Ai ko mea ko no whawhato ngai. O kui kai koe fokasi ai toko taha fitu ai kakai. So te tau palopare ma pe tau to. Hange ko whehui na whai go he mea. Mea ni o mou pehe ko ha system le leien, structure le leien, ke tau pene tahani mai reform me wanoa hongo fuluke wanoa wanima. Tu o valu e tau whiripare e mea. Moi whetong tong pare e mea. Aia ko whehui pe ku uhinga le lei ai form o hapure anga ke hoko hata koe pare e mia he fonga koe whakatau hosi koe whakawhawhai. Na ia e kua manaki le rei ako e lava he pare e mia o consult le lei a ene kabineti mehe toko uano. Na ia e kua ama o kuia kene lau. Pana kau wawia kai ke uhanga o pehe ke u hanga o anga condition ke he pare e mia. Koe mea e ko whi mau ka pati e whi mau e whiri. Kai ke nere ke pehe. Nā kuloto ke usi o kulava ai current position se konistu tone o function. Ka tau ki moa pa tau toi come up mo hatoi fotu fo. Kai ke. Ange ko o lau. O ko unstable o disrupted kabineti. E o minister wa ko ini. O ko tui pe, moi pe, a tangata pua, he foi process resign, kai whahu e stay mo ne abil o talia hange ko ha foi accepted approach here nei toki ako e ha moa da dol ki ai. Hai whawhisiko ko e tokon pare mea me kabineti o hau pe ki whare area whare ne hopo ai. Ki hono ansidia. Ai ko tui e me e hoko. Ako tui pe to ton ke lava pe e pare mia o negotiate. Ka mo ka me mi pa pe go loto. There are potential members. Ke lava tala no he ko au na malve na o si vai whakau ko mea ko ni. Kai ke utoi tui au o ki hano fight ke furi he pure anga. He uhinga ko ni. O ko lotau ke lava o function ai foi whekau o mai me ne afio ke pure i re fonua. Peka pau waha ngahi mea whakalao ave ke ngahi institution ni. Without interference ai pure anga. Pako utu e lava ia he pare mia koe ni. Ko uhinga koe uli liu ka tau koe ni. Koe kakai veu na ufua. Ka tauhanga whinga i ke ngā aue. Ko lava au o tala solo he neka i o amanaki au. Ke he mafuri, ke he mau take over koe pure anga. O ke iai pe whanki uanga ia koe ni. Sio mawhai, lotokovi. O mai e nau ngahi asenita aspiration for foi tui. Paka e nau kea nau toria pe koe hai mea hoko. Ke he ututoni was implement. Hano reverse hali ha mafuri pure anga. They have no consideration at all. Ai ki au ko slava o ako ai mindset me ko mahu inga ko au pau ke tau o educate pe kakai mo tau uno o tokoni leva ai u hopo mo u scenario ko ni hoko unfold mai I he manga fafa butikare ko ni kene enlighten ni kakai kene whatokanga mea ke kakai ke o te nau o tai tokanga wai whahinga ko whanau kai ke politika o masi o mon pe la ia a kanti ka pau kai pe ke politiki ka ko hare wa ho whatongia he kono moni wa yo hanga mai no I'm not a politician say
o ku preke no te xio ke me ga dope o ka ko o vale no ai o ko hange politiki ha feito o feito fai ko e que I'm a technician. I see things black and white. Now I go ngau whaka politikare, but I'm not a politician. I'm not in the mindset of the politicians. O go hawe o go xio ke me go dobe black and white. I call spade spade. Kakai ke hui ngari ri kau. O ke wa ke foi tuunga. Kai ke hui ngari ri ka ko mau whahai. Peo tari peo ke o pe hoko pe mau vai ke winga le ne ngo ke mama e ko ta ka ke au solo e tui o manga fa ko ni ke na ko tau to o e ni ko e tau ni o tau hanga yo fa manato centuri o ai lotu mama e lotu o e tau ko sina tau te ni manoa e tau ko ni stu tone civilize ko e ako fa manato to tonga centuri o ngahi combination ko ia te ke tau lava sio o ku fisiki mai kai fe mau halao ke ha fa ton tonu ia o dia hange pe ko ni ko fo po ni mea ko intentions fo ke lao ke o e ha we kau corrupt kau crook o pure e tu ha we fo no he fili fare area o winga no ai ki lao ni ni ai fe mau le ke tau hanga o work out systematic mechanisms ke ne lava o fai foi fatongia go ia ke o te tau hange o hoko bega ha foi veili ke ne pui ka ku ka ke tau fai monta to ke me hange be ai ke justify o se fili ko o go sko fru he justify pa tau al mau inga pito ke tau hanga o whakakakano mai ai o mama ko ni he tau system ngā we tuka tua tu telefonua mo anga mai ni Koi. Pipen ta ki whakao se ki mua e toenga koe ne u hopo koe ni ku whilawe tonu mo koe. Koe ngā he ta ki toenga taimi koe ni ki ta ki whakao si wawe aki pe toenga u hopo koe ia. Ko tui o ku ni huna u kore mai ke whahatala noa ki he lisi ko ia o matatoa na ta o si whaapolokalama piki ai hinga hi polokalama ko o si. Ko tui toki hoka tia hata toki foki mai kia hinga hi polokalama koe ni hoko mai i he kahau. Ka ko fema ke e ke fa o se atu ko nga na ai fo ke nga hopo na e fra ilo ai pe ko pe ko fra ilo ho fatongia ta de fito ke hopo ko ia pe mo e kau na e kau tare kita i he lulutai me mea ko na alu ki fa ma nga o fa no fra ilo i he lakanga ko fa minista ko na ke iai na iai pe mo e hopo ko ia i he toko taha koia na tangata eki koe na eke wholau ki Amerika na e whai holope mo u whela wake holo me ake hopo koe pako hai tuunga kui ai ka koe hopo u mahalo o ko tuik tata te whito ke ai kwhehu i ai hopo ko ia pe mo si o malolo ko ia o malabakapuna ai na e whahoko foki hono whailo ko ngā ko no whamalolo ia me hene ngāwe ko hai tuunga wau ke ai u hopo ko ia kwhela awe tonu pe mo koe koe sol koe me mali ho ai mai me koe me koe kau CEO kau CEO e lulutai CEO e vai CEO ai u public enterprise na na tuki tua koe unga koe o mai u whamatala whikau a pepa mo e nau o ngai whatongia na tuk na tuki tua i he malu be nau kontureki o ku malawa ke hanga he ongo whaha i o terminate na ai konture koe ni without reason he maina beta neongo na iai u hinga ia na me alu ai ke whakalao mo whakatotolo mo me pena mau u whai ai u tūtoni ko ia whakatatau pe ke
mea ko ai lao pa me kontreki na hanga le wa o fewia le wa ki fa mawanga pe ko pure pe express tem he kontreki pe ko imply tem o natural justice fe mauge o ange taimi o ange winga me be pena lolotonga ko na faile o mea ko fai tutune fa mautangi o kupure ai kontureki express tem ko kontureko tohi ai a close ai pa ke saini ai ko mea pure ai ko o kontureki ko ni ko lau nei o sai pe o express tem ai o malava pe o fai o tukitua o ange 1 month notice pe without reason ai wo si mate ko toa te o hopo i ko ia ko te a hopo ia ko hopo pe nia ku toe nia ko ki hopo defamations ai CEO ko e tonga ia poti ai ko na tarat ko na te ke o se na opening i vilo pe vai ba na te ko le be lava tolo i ke ai te amen mai ana te toni ke submit mai na amendment ki na statement of claim he to bro ko si pana ke submit mai ana tuk ma be notice ane kuliriu lo ya te kai ko sikala mu fetongi mo ka fetongi ka matatolu ba pena tamai te recall mo toli fa mawanga bongbong ka kon te toloi mai hon toloi mai a tatolu ka au ia o mama fangi lai pe pasigale ti le ho ko ye mo le au tai me ko hopo ko a hopo ati whekawa ki mono restraining order nei tangia he loia ga hopo ati ke whamaulahi tako keisi koe o ke iai whehu i o hifo ki he tūtoni ka hahia he fofonga tiki te o ke asia ka hahia aia ka ke ko ke au ko hangepe ko lave solo mama fangi lai pe pasikale di he hopo ko ini ka koe hoko u mea ni solo kai ke uto fihi ku tui invisible hand kono nga hene ya mea nei palani engineer mataki pe malicious ka koe uhinga ni ka hoko mai o pe ai ko pe ko ha mea bege ni hanga taaki hake ngai i palapare mau te lolo toange wange ko au pe he anga whakau ka kia hata haya absolute pe whaka tau pe heu whakawao e ne whai tūtoni ke pe he pe ko tūtoni ne whakamau o kai ke aha mea ke ni hanga o puke ki ai pau ke uhinga lele ia ai o pau o kungofua ke skuta nai singa ai tūtoni e ka whakamau o me pe ni mono abuse ko processi kai ke lava ke uhinga pe ko friend ai loya a te loya o te mea o whema o hene kalai ni ta ke sign without going through the legal process kai ke tau tuange pe o mea koe ke he unfold pe o maari e pe ne hau tau wha lai pe fo ke lere koe ki kau mai pe haki yafi o vevela te lere kai ke te whakamau i fo ai ke te lava sio pe ku moni wai ki yafi koe ni pe ko foi whaka nā whala be ke fe ai me agon go ACC ai go i he tau e fai hala ko si clear ho hingoa ko se fo he ngongo ko ka police fa tolo una o smart ku na tolo te fok pena dori ko ke na te no fa to Oi me ko ya solo te peke mai ne he tatalo e na whakamatala ko ni mantui ko me ni na orchestrate ia i he purpose pe ai pure anga motua ai pare mea mo minister ko customu na ko ye ila ko ha na purpose o te ke fitu tak ma ta ka te au he ko anga foke mea ka ba report pa to to ni na whaka ke au e ku right to reply
Au ke hau te pe ke fitu tak ma dai me ICC with regard ke me ngoi. Ka we ke ona moni mahino po ita ne tai winga. Ka ko tukuange ke mahino o wiga ya ha ku fainga interest. Ke be ke ufute. Wa we ko tali le ya me ka ta me ka ta ke tau teka ke asi mai ai no fina. Biben malo pito ma fenga mari ke fe fini ko so pe ta timing me o se ho ta me kon ka ku lahi pe a pito ngahi isiu e fa tala no ka pa ko me fa vai fa le ya ta toki hoko tu pe ha fenga mari toki ma o ke ta hoko tu a ku ai pe ha me o ke loto ke fa ma o po ta toki ma va he fe fini Io solo ko toki se tolo i fo pe fo kene fo ki mai ki vacation ngone mai na tolu ko ni so no for reflect back la hinga we go no mana ke fai pa appreciate ai kakai be a voluntary mai ni ka ke mau mai na o po mai na ngai to ko ni he ko taimi ki malolo o ko ma se daula ka mo klai vitu aten nei ko tau he wanga fuloi ko o vale ne manatu le ga o de pe mai i folo puri folo tai fanongo re o here tio na ku o vale o bito ni fato ka nga mea ko ya ke ko appreciate ai popo ko tope family maheni moi kakai ke pe kai ke puri me te au loto ho ngai mo appreciate no lava le le ki malolo mo fatongia ke ngai tana tu nga mo fa sia ko e fa na upa ko o ko ki foi tai ngo ni ula yang ho tai mi ke o etrese u isiu ai ka kai ha ko kere wai isiu wai ke u al mo ke palemia pe mo minista a pompong koe foi kakano ne o mea koe ni. Na ele sisita api kolo ai api koe ni he tahiwa ua fitu. Koe lau koe kupte au taha tolu ko ni sutone, ko ho tau taha ono pe o kungofua ki he tongan sapse ko taha tonga ke apply ki he ne up to haumbe api kolo. Ta koe foi konga wha o si o ko puke ai o pe koe api i koia ko api ko le sita ko pau ke ari tu fraholo ko fehui ko jo fe mau ke fra mala ala heanga tau mahino he lao kere pe ko fe taimi ko waya hangofua ha mau tofia pe ko minista fonua ke ne to hatoton hata ke api sita neongo oku ova he pore tolnoa pe ko pore ono noa ai ko mea whakalao ko whe mauge. Lahi au pito e ngahi isiu kere ko mai, e foi taimi o ni. Ko mahu inga ia i he ki taimi o ni. Kono mo ni e solo ko wheku mi, ki e tuunga to tonu ai lao whekau aku mono e minista e umea ko ni. Ka bau o ku tonu pe ai mea ku whakahoko e minista pa mo e mautofia. Pe e toko nia kono enlighten e kakai ke whakasisi e nauloto mamahi, me nauloto tauwhehia. Ka koe ngahi isiu ke tari, mea panga koe u isiu koe ni, whamauanga beten ki hawa tari re u isiu. Pateria na ala whakaukau e kau mau mawhai o ka ki au, hangepe koe whaalawe solo. Koe merino, o koe ke puke aki e ha force o buka ki e mahino understanding currently e melina fo noa he mama ata mai o kai kono whakamalohi o kono whakasisina kakai ai mahu inga ngahi u whihu i goia ke lawa tari lere pe o kuyai ha mawhai i he minista pe ko
mau tofia ke ne toe vahe ha api ka koe api ule sisika whatatau ke koni sutone ko angai ni whatong lea ko ha api o kule sisita ko whatong lea ko ni sutone ko pia tatolo kuo pau ke alu ya hoko ea oi hako ko ya pe kwanga he lao ke ku valua o mai ai lao ko ke hoko pe ko lao hoko pen ka pau ko kita ko au o ko mau api len holder pe au mate au pau ke automatic ene alana ki hoku ea ai ko ea ko ku fa na tangata ka pau mate fo halahi alu ke fo hako ka pau mate fo hako alu ke fo alu pe pe ka pau ko ke hak fa na ko hoko ia alu le vaia ki he ku toko ua lahi taha ko aku pe ko ne alu ko ki ai ka pau o ku mate ia alu he ne fa na alu he ne hako ka pau o se hako ko ke mau hata hai ke ne take up kere to alu ke toko ua hoko ka re ko Oscar to fanga toko ua so ka ngai la hoko pe ka pau le va Oscar to fanga toko ua ko ja hako ai Paureva ke te foki mai ki hoki sino o alu ki olunga ke toko ua ta mai. Alu hake ai. Alu hifo ai he hako toko ua ta mai. Ka pau ka ke mau hako. Kone Oscar to ai foi i le volo ko ia. Pea foki. Ka paureva ka ke mau hako ai. Foki le vai kere ke no pere mau tofia. Pe koe minista. E ne tungo kere pore ama. Ai koe hoko o koe mea yok mahu inga koe he fotutu e koni sutone. Koe tok taimi pe uai ha mawhai ai no pere mau tofia pe koe minista. He taimi koe te aha hako. Foki rewa. Sai. Ko hono tofi tau pehe ka pau ale e kai foi e kai whaa koe ap koloia. E kai tolu. Pea whakau pe no pere ia koe ui koe au no pere ke nea ngai tofi pe foi pore ono noa. O avea ke hako. Kane hanga ia o risi toi ngā. Koe wheu i pe whakalao. Ka koe mau fok solo koe mea koe ni toki vete pe mi whare hopo. E koe ia mea ia te komi ki tahe lao. Na amoe whahai koe pure anga koe naula na tō tuhu i mai. Koe anga e tu ai lao. Hei kai toi ova hau api he lute taha pore ua wha. Ka pau ova e ngofua e ke minista ke ne to'o ia o toi vahe atu. Ai uhinga pe, fe mau ke o mai utu nia ko ia ke ne hanga tokoni kono. Hangi solo, ta tau pe nia moi mea koi matatoa. Koe foianga maheni ia. Koe ospe koe ai honorisi ia ke hasino. Pea puria lewa foi ata ia koe ai le sape koe tama koe hana kere. Kai whetakai pe tama lisi ia pe moe tau sapurisi. Ke huinga lei. Kai e kau tokone umea kau ni ke ni anga wha mama. Ke tau hala whanonga. Ko tui mahalo ku mahino bito ai whatala no he koe mea whukia koko. Tau se ati ke foi lisi ko ke whakalau mai piven. Alu hoto toko alu hifo pukane whanau, alu hifo ke whangateina, alu akata os pate fokia ke toko ai te tamai alu hifo ai. Tau se ati ngahi api ngahi ahoni. O ku tika ke whaaria me mea tika ke ahou atu ki familia ka hana o api hana hiki o no fomuri. Ku o tamai ko si foki api ke he mautofia pe koe no pere ka koe ki te whai fu line nea koe ka kapau e hoko ngai mea koe ia kapau koe mea koe fōu ngā ia takto tono ka kai ke nā uo katoa ni ihi koe ia ko wesia hana o api ke nā ualo o eke ihe ke toki hanga be whare hopo vete mai ngai pao pare mai Ui. Pea ku kawhake mea koe ni solo pea ko whiawhia he no hake mea koe ni hoko tonu ke tu e whanua ko ngake whaton ka hatoa hange koe ni. Hange koe ni solo ke hanga whatonga e whai whepaki koe ni. Ka hoko e koe normal practice ia.
Koe foi fe paki he koe kup te au tātou lo pe ko kere le sisita. Kua pau ke aluia he hoko hako. Laine hako. Sai. Wherewa ai foi konga koe ni i he lao kere o ngofua ke momoi ho api. Ko au e len holta. Koe koloa koe toka ngai. Koe kere. Koe api le sisita ia o entai tolo ki ai hoko ea o hako. Pau hanga momoi. Hanga momoi ki he ki a tāke heia. Koe area mauke o mai hau whamano. Hanga momoi. Kono whakaton lea koe, foi momoi koe solo ko hanga o tinai hoku hako e nau to tonu ke kere le sisita. Koe mawhaia me ife, koe konisu tone ne ta ofi. Fe pakia me lau kere oku pehe ngofua ke momoi. Ai koe fe ui pe ku kei tau, ke tau ngau ea ke momoi. O ha kere. He koe momoi ka pau ko hao koloa. A koe hange ko whatanoa. Koe mea lere, ko au pena u whatau. O kai ki aha me e ai ke pipiki ai hoko hako. Ko pau ke orewa ke toki loto. Hoku foha, pe koe o toko ua ke toki whakatau mea lere. He ko au pena u whatau. Koe koloa kon koe kere na tuwhatai totongi. Tau ka ofia ko ni sūtone. Ta koe whakarea koe ko ni sūne tapu o tae ngata. Ke whakatau e kere whonuan. Ka uku ngofua pia. He taingo tau momoia. E solo ko momoi hau. Ka pau te ke tafuka ko momoi ho kere ka hatahai nusila. Kai ke mo whaamiri. Koe makatonga pe ho momoi koe ko whaia koe ofa. Koe whaia ko fie tokoni koe whakatau. Ko ho tinai ho whoha mo hako me he totonu ke kere. E kai te ke tafoka pe ko momoi. Ko whai au ya. Sione mau taimi. Ke ufu te momoi au kai kere. O kui kai ko ha koloa koe. Koloa ia ho hako. O nau en tai tolo. Ke hanga tai vete interest ko ia. Tai whako ni sutone ia. Pea moe mea taha ko hanga whatoka ngai ulahi ai hopo. Aho no ai koe. Ai foi kupu koe. Ka malolo ai mau api. Ospe mai na taha ua te ke alwatu e au kreime api. Fokia ke mau tofia. Ai ak upehe koe mea ia ulahi ai hopo he whonuan. He foi kupu koe ia. Ke hanga whewe ke more. Tau pehe. Koe e ia. Nei ki kai hapua kai pa huia ki ngā pōpula. No foi a pōpula, mate te mea ia o ose te maire ta ua iau ki a pōpula ia. Ke hoko ne tai toka ngā na ia ke tinai toe ngā e hako, me nau to ton ke kere. Eko whainga mea pehe ke tahanga o ai e tau sistemi, ke ne hanga o cultivate ai purpose, peko intentions o e lao. Ko winga koni e kulau ke intention. Koe koloa o ha kere le sisita. Koe koloa ia ai hoko ea o e hako. Koe ke nofo ia koe ka koloa ia ha toko ta. Ke pehe ke ulawa pe au ia whakatau pete umomoi ia te au. Aia koe kuango usio koe whatongia koe potungau e savea. Ke nau administer ai lao kere. Aia o totonu koe i he resisita kere, o totonu ke nau te mao e nau tori ai pe moe ngahi i family turi, hanga i hoko ea. Pe ku fie mao ke submiti atu, pe ku nau update, pe ku nau hanga pe o heko eni. O ku kaito e fie mao e aia ke hao tala api. Pau koe ea ka pau ke umate, he ahoni waho kere. Kok foha. O toton ke automatic pe he foi processi. O nau mau be ho tohi tamandei transfer o registration ia
ke len holder hok fo o to me tiki o wa fe ma ya o ka pa te tai to kanga ai ku la o me fa ke ve o ma mo ve to ai ka pa ke ve o ma ke to o a ma yene wi fine mai na tawa te ke ma o ke le hoko to ai ko ve to ai pe ka ye te ma o ko so unfair ya ka ma wa ko ni su to ne ke ke ko u ka to pe me ko ni solo hange ko ku la o hoko pe ke ni ko i tau to ka ko ma inga ko ke tau fa kau critical thinking question e o mea e ne huinga le ka lava ke tau continuously improve e tau faunga mo e tau founga ke le rei falu fua anga xio e malo solo mai taimi o bito piben malo bito ma o fenga mari ko ne fefin ke fa fa no ke te ko fa ki manga i si ko ni ma inga ke pano ke kakai ka tau tata de fito ke ni ko kuna muy mai proclama ko fa fonua ta toki si o pe piben he hat fenga mari hoko ke ta toki hoko ta he ka o fa tu piben o va solo fa malo de kainga i he lama ko ke mo ka mai i he tau proclama ko le famre mo rea tu ka ti mo tolu ku a mo ngai fehu i ka ko ke lava ma o fenga mari ke lava o ange ki he pafofonga ke lava o fai mea whatara noa ka ko febe ko te uhanga peo nauti whanki fehu ko ia o ku i kai ke au ke ai whatara noa ke toki o ange pe ke ai i ha mafoki mai he proclama ka hoko mai ku whamalo lahi whamore more ka ti mo tolu ku mo wha mamata mai i he YouTube mahalona e hala e kuanga au kia o seti ai e tau live ki o atu he tau Facebook a Vipon Media pe mo e YouTube ka hanga lomi e ku pesi Facebook ko aku o alu ia ki ai ka toki ia taha ko famalo atu ki to taha na ni toki whatonga i mai i he lere ko ia e tau proklama ni ta mai o ku kai ke mo i live pe me YouTube pe na toki famo o ia atu ka ko ke ilo pe ku foki ki kamata pe ku hoko atu pe ia he konga na toki famo ia tu ai ka ko pau ke hanga download i ko nga foke ko live e Facebook a time pepe ana delete ko pau ke hanga download ai fo i programa ko ni o te upload fo o atu pe ki he Facebook a ki he YouTube ko nga ke tuku pe ai ke lava ke mo foki hi fo o mamatai he time mo fia ma wai ka ko family more atu he ma lo lo pe a ho ma na o me da fra mo i tu re mo he pe tau e programa ka ke e whatonga i ka ku saibe ko na te utok download i pe o te upload i atu. Whamalo whao setu ke te mo tolu koia o ku mo whaatoko ni mai i he tau sponsor ko tau ngai prokalama tata te whito ke ngai kau taha koia o ku mo totongi whapaanga o toko ni mai ke ngai prokalama ko tau whahoko South Pacific Loans o ku whamalo lahi atu ke a Stelek Tupo ka mai kau ngau e ko tau pe South Pacific Loans i he tokoni ku mo fai i he ngahi lau i tau ko tau whanonga mai ai ku mo ke whiawhia pe ke tokonia ai Vipon Media au ku whamalo lahi atu mo tolu ko ia ku mo whia mau no whia mau hapaanga whawaewawe i loto Okalani no Sila ko kau taha e na au ku pau pia whalala anga pia anga maheni ki ai ko e South Pacific Loans tu i loto Manukau i he hala ko ia Cavendish Drive fika ua. Ko e noa balungi au, balu hiva balu, lea ki hatahe kau ngawe, pete ke lea ke Stelek Tupo, te nau lava tokoni e tukia te koe. Ko e whamalo honoa, whamalo lahi ki he Page Fashion Store, i loto nuku alofa, ka koe whamalo atu ka tiki mono tolu kainga. Ko e, o tuku mo mamata pe, he ngahi video ku upload haki ki Vipon Media, ai whakatau na mo whahoko. Kai ki ngata he wiki kotoa pe o mo ahia ai wharekoloa wala koeni. Ka koe whakatau na mo whahoko i he ki mua ko ia ki he lesson whakame tau whanau. Hoko atu mo wikeni. Ngahi wala kotoa pe o ku whamama atu pe iai. Pe ngahi wala fo wa watu ki ai ki ngahi whae ho sapate whae. O na ke anawasi ka mau atu e whamalo ka tiki moto e mau e mea kotoa pe pe mehe Page Fashion Store ngai wala ko ia o kuke anga maheni ki ai hanga atu ki tau mo e pia building i loto nuku alofa o hanga leni tau nim ai lere ko ia e tau whare wala iai pe kau tuku mo os ilo i anga maheni pe
au na tuanga mga wha koe ki marketi pe matiti sel ka aku hanga opposite a peto pe ki he tamo pe building office ko ke fa to tong hilai I lo tono ko alofa pe ko tuanga fu loa koe na tamai to ta ko o fango fuang hono talanga tuanga fu loa koe ka ta wakapuna koe na tu ai koe ha ka ta o ku tu e foi ploka ko ia ai page facing store pe ko telefone be gai wa fitu tolu ni ma no na timing awe te na lava o to ko ni te ko man te ko lai tai ko ni ko ma lai da bini na ma wen me ta go si ka nga hi wala ko ala te ta ni mi te ke ala pe to ki mamata pe ai ha o ho ki ai ma fa ma lo la he te customer ko do be o mo tau hi ma heni to ko ni ke page facing store pe he ke tau ngai proklama koe whamalo e taha o atu ia ki he mo tolu ko toa pe mo wha a whea mai tau wharikosi ulu I he Francis Tickets I loto nuk alofa ko tui ki o sianga maheni pe ai ma teu ki he whahinga mea be te ke labeo ma o atua he whahinga style au ko ai ma VIP te ke lava alo fie maari ai uku o ulu kosi hape enga kosi ko tere kawa ko puhia te fumisini ka koe whakamau atu ke molu e kawa ka lava tere whakarerei koe beono painga ui kuna unga we aki pe aku moko lerei a loto ke tangotu fia maari ai o mohe kai ka tama poko I holu ai he tau wharekosi Francis Tickets hanga tu pe ki he tau moe pe a building ta whaaki pe o e page facing store lahin moe ngahi klipa original hube ke tau pe Facebooka Francis Tickets sio ai ngahi video ku o atu ai ngahi klipa ko ia klasike he o e papelis ko e klasiko ia wall ko e klasiko ia o e maga klasike he tolu pe wha ngahi brand original ko mahonga o atu whatau ai pe hefa ke tau wax ngahi a ko e o ulu nam lele ke te ma ko ha wax nam lele pe he pop wax I ha feitu o te tau mai wax go ni ngahi me toke uta mai a whakafolau mai mi hake roto o a watu ki tongana ke ngahi a ko mana tui ka ngahi lanu ke ono whaau ngai wai lanu o ku molu lelei ni hanga ai ho ulu hange ko na ke toki turi hopo I tahi pa ke lue mai wai ngahi weksia ku hanga ai o ulu ke tu mau ka toha wha ke ngau ho lai ulu o tu mau pe ia e puhi a hawiri ko ai ma class weksia o ku ni hanga ai ho ulu ke me mei hangai pena ke toki os kau hufanga I whatapu pena ke toki osi toki a mohe hake tu pe waha klasi ke a weksi mono lanu koe ko halat po o to no ai po ke whakawa hake u metesi ke sio ki ai te ke toki lava rewa o whatame pe wai pe mo blue wax o ku lava ke tu aki ma watu ve me ki ma tol I he tau whare ko si ka ko tui ko ngahi nau ko si ngahi clipper trimmer ko e shaver mau ha whahinga mea pe te ke fia mau I tongana os mau ka doa pe mea he ko e whao si pe ko e kautaha ko ia tō maka whamanatu ko ia tesi pilon tesi I Australia ko tu I Brisbane ko tu mo wakai pe he ata ko na ni hanga ngahi ai mala e ko ho ofaanga ke hanga pe aku nofo hapalasi inga fu maka ma pele ko ai o tu ai tau toki ai ha ho te ke toki a ere mai hata wha mo ui toki di aki katoa pe hata u api mga hi maka wha manatu ko ia katau toki hoko atu ke mo ui hoko ko ia ka kone tu ko he tai nimi ko ti te ke kau ke whema ha maka e tu taka des I Brisbane tene lava e ia wholahi ngai fu maka lalahi ko na ai mono whare maa pere mo ha fua ngai mea ko ia tene lava le whai ka koe tui mono lava le pe mo ia ma o te des ko e live stream ma pe mo ia tu whahako mo service ko e des ko e o atu ko ngahi whalani ki he putu ka kua ha putu tene lava ngai service ko ia hulu ho putu tene lava o atu mo ngahi whalani ko ke mo tu he putu tene lava o atu mo maka ki ai o ai he maka whamana tu ho putu ngahi mea ko toa peu ne whenga ke hangai pe ko one stop shop te ke lava pe o whakatau e mea ko toa pe I he iai pe mea tesi. Pe aku te whakapau whe mau he putu ki awa ho hala aka mono. Te mau at pe mo. O tuk whatau ngai hake o se vesi kono whai tesi.
Ta ko ne ai be family be me ko do be ne ai live stream ta ho falani ke tu he putu at mo maka fa manatu ke ai ho putu pe te lava pe o whakakato atu mo ngahi mea ke pe ke mono mo hafua ke ave ake halai putu mo hafua mau kato ke whika telefoni ena aset pe he tau screen no fa ua no hiva fitu fa ni mafata fitu taka desi te hina ko ni a seria te ne lava tokoni atu ka te mo tol malo pito ho mo mea mai ke tau proklama e fini mo mea tau toki filongo aki i he whainga maari e ka hoko mai